Pozdrav ekipa i dobrodošli nazad na kanal. Danas testiramo jedan čaj koji zvuči kao da će vam nakon prve šalice isplesti džemper, dati 20 eura i reći da ste premršavi. Danas recenziramo Bakin čaj. Samo ime odmah otvara očekivanja. Očekuješ toplinu, dekicu, mir, kolače iz pečnice, onu baku koja ti krišom daje novac da mama ne vidi. Ali hoće li ovaj čaj biti takav ili će to biti ona baka iz filmova koja živi sama u kući na brdu i skriva tajne iz hladnog rata? Idemo redom. Prvo, pakiranje. Moram priznati jako lijepo Podravkino pakiranje. Klasično njihovo. Djeluje kvalitetno, dosta čvrsto, ima praktičan mehanizam otvaranja i sve skupa ostavlja dojam urednog proizvoda. Plus, potpuno je reciklabilno, znači eco-friendly. Baka misli na planetu. Nije samo pekla pite, nego je odvajala plastiku i papir. Ali sad dolazi prvi šok. Kad otvorite kutiju, BAM! Jaki voćni miris vas zaplahne. Kao da ste otvorili ormar i unutra nije posteljina nego voćna bomba. Odmah vam iskaču šipak, kupina i hibiskus, a tu su još i jabuka, šljiva, vanilija, a kad malo dublje udahnete osjeti se i cimet. Znači mirisno vrlo ozbiljna priča. Mješavina je jako zanimljiva, ali treba reći istinu. Ovo je aromatizirani čaj. Dakle, nisu svi okusi došli direktno iz prirode, nego su tu neke arome da to pomognu. Drugim riječima, baka je ovaj put malo koristila cheat kodove. Otvaram unutarnju vrećicu i tu nastaje nova drama. Vrećica sama po sebi gotovo da nema miris. Miriše kao običan papir, kao da sam otvorio račun iz pošte. Dok je vanjska zaštitna vrećica upila sav miris čaja. Vrlo čudno. Pitanje je sada vrlo ozbiljno. Hoćemo li mi uopće osjetiti čaj kad ga zalijemo vodom? Vrlo čudna situacija, bako. Vrlo čudna. Ali kad se čaj prelije vrućom vodom, stvari se mijenjaju. Miris vrućeg čaja odiše vanilijom, cimetom i kupinom. Sve je lijepo povezano i stapaju se mirisi jedan u drugi. Iskreno osjećaš se kao da si u bakinom zagrljaju. Nakon što izvadite vrećicu i pustite da stoji nekih 8 minuta, miris se smiri. Više ne udara nego lagano ulazi u nos i zadržava se. Slatkast je i vuče na hibiskus, cimet i vaniliju. Sad okus. Vrući čaj je doista slatko kiselkast. Ima jake voćne note i neku čudnu ljepljivost. Kao da ste pojeli žlicu šećera, ali vas je netko istovremeno gledao i govorio nije to sve. Kad se čaj ohladi, miris voća se širi po sobi i počinje isparavati. Znači čaj barem radi atmosferu i kad ga ne pijete. Ali okus hladnijeg čaja, tu već pada dojam. I dalje je jako slatkast voćni okus, čemu dosta doprinose arome. Ostavlja ljepljivi trag u ustima i malo smežuravajući osjećaj. Tu se osjeti hibiskus koji daje prekiselkastu aromu. Ostali slatki okusi to pokušavaju sakriti, ali usta znaju istinu. To je kao osoba koja govori ma nisam ljut, a stišće zube. Iako je čaj ukusan, ostavlja dojam nekakve umjetnosti, kao da nije skroz stvaran, kao da pijete nekakvu AI verziju Bakine kuhinje. Dok je topao, daleko je bolji. Hladan je onako tako. Svidjet će se uglavnom onima koji vole slatkaste čajeve. Sad jedna korisna stvar. Zbog te kiseline i jačine rekao bi da može biti dobar kod možda grlobolje. Znate, grebe vas grlo, ovo je dosta kiselo pa ubija bakterije pa tako nešto jako treba da prođe kroz sistem. No to ima i svoju negativnu stranu. Ako imate možda gerb, refluks ili problema sa želučanom kiselinom, ovo vam možda neće sjesti najbolje. Dodatna kiselina vas može iziritirati i onda ćete umjesto bakine topline dobiti bakinu osvetu. Iskreno, nakon drugog pijenja nisam imao neku želju opet ga piti. Toliko je meh. Nekome će se svidjeti, ali meni nažalost nije. Presladak je, a u pozadini kiseo. Emocionalno zbunjujući čaj. Po meni je ovo čaj eventualno za jednom tjedno, ali baš eventualno. Chill varijanta, sjediš kod bake, jedeš malo mortadele, piješ bakin čaj, taman da ubije onaj podrig od parizera. I sad konačna ocjena. Iako mi se nije svidio, ovaj čaj je za negdje 6 od 10. Ovaj čaj je kao one bake iz filmova koje su potajno špijuni. Nisu stalno tople i drage, djeluju odsutno, hladno, tko zna šta rade. Ali ipak znaju pokazati svoju toplu stranu i dati osjećaj da još ima dobrote u ljudima. Takav je ovaj čaj. Nije loš, ali ima daleko bolji.
Ako ste probali bakin čaj, napišite dolje u komentarima je li vas ugrijao ili emocionalno izmanipulirao. Lajkajte video, pretplatite se i vidimo se u sljedećem testiranju. Pozdrav!